CZS cable clear to te chibai ule Noel Vanal Wat Pui kani a chanchin thar langsar zo dengai thang EFNCC Minister in Conservator of Forest Northern Circle Office le quarter policy pa hun na anei Lunglei Municipal Council in Thlan vote thak vo in chiara ni takin ZPM party ne na anchang Wareng te le bil ka thlirin kar kong pui siam thana thok mek turat na de chu an India mangin kong pui an siam zo man lo Chanchin Kim Chang Zokin ngai thang EFNCC Minister in Conservator of Forest Northern Circle Office le quarter policy pa hon na anei Wingkhan Pati Jel nun tlanga Minister Environment Forest and Climate Change Department Chuan Conservator of Forest Northern Circle Office le quarter project ven policy pa honga Hemirwal hen extension of forest rest house Bairabi ahong halbok ani hehuna hian RK Singh IFS Principal Chief Conservator of Forest DFO Mamid le Kortha Khotlang Shwai tu le EFNCC Department policy pathok tu te antelani Puti Jel nun tlanga Minister Environment Forest and Climate Change Chuan Department malak na thuam chak le zwal na Conservator of Forest Northern Circle pisapoi motak quarters le conference hall te hon thei bot sai ni chu lomamati thu soin EFNCC Department thok tu te le Department dang le khotlang ten an thlut pui zialan tirnan ahon na huna antel pui chu lomamati thu soi Forest Minister chuan mizo thalai zinga social media man suan atam thu soin midang te hlotlin le malak na cho phur le lompui ai sel tu le deu so zonga thuzia mu tur atam thu soya achelai hai chuak tu le sel tu mai ni lavin siam thatura ataka thok chuak tu ni apoimo thu soya ramle nam ma so nan mani ma zona mo phurna omtelen chuak tura ataka tho chua ahun takse thu soi Minister Poti Jel nun tlanga chuan ram leilung hum halna turin EFNCC Department chuan dan sang ken ko chin thu soya dan bo chhia ta chunga shemna lep ko angai chin soin dan hnuaia phalna nei te zom tur ang thata ka zom te tan har satna omai lo thu soya chuan lo la om le zel tu te tan ram leilung hausakna hum hal chumitin mo phurna ani thu soi Mizoram chunga Forest Division panga a Green India Mizoram kalpui me kani thu Minister chuan tar langin Forest Division zonga kalpui ni theinan malak me kani thu soya hemi hnuaia hian hwan nget nei tura thei hwan siam tu tran puina turwa manna ombok thu soi Puti Jel nun tlanga chuan ramngo le nungcha hlutna inzirtina Aizol Zoological Park po ti changlun mek zelani thu soin Nandan Kanan Zoo atangin sakai pani chalu ani thu le ni som panga da shan nuwa sahwana me pui mu thaina om tur thu soi ramnga hum halna nagar van scheme noya rwa manate kampa noya malak na le tuina hum halna tura GICN en rwa manna sia me kani thu Forest Minister hian ta langbok ani P Margaret Garam Chani DFO Kolasip Talan Danin Kumsang Khazaka Somriat Pali July Thakhan Mizoram Forest Division Omzong chu Directorate Nuaya Ania Kumsang Khazaka Somriat Pali July ni som Pathum Khan Conservator of Forest Northern Circle hi Siam ni in achut munata Aizol ruat ani thu soi chumirwa chuan Director of Forest post chu Conservator of Forest Southern Circle post siam rem ni in achut muna lunglei ruat ani Conservator of Forest Northern Circle Office chu Sangkhazuka Somriat panga November ni som pakwa khan Aizola kalpui chanin December ni som Pathum Khan Conservator of Forest Southern Circle Office po lungleya kalpui ve ngal ani Conservator of Forest Northern Circle noya hian division paruk omchina chungte chu Aizol Champhai Mamit Kortha Kolasip le Darlon Forest Division te ania kumsang khazuka songkwa pakhata Division Hunter Tenzol Forest Division Potel ngal ani July ni thum sani Pathum Khan Conservator of Forest Central Circle chu CF Northern Circle atangya indangin Kolasip Darlon le Kortha te biala kumsang ni som August som Pathum Khan Central Circle hnuaia Mami Division chu Northern Circle hnuaia betir ani bok November ni som sang ni som Pali Khan CF Northern Circle Conservator of Forest Northern Circle's headquarters chu Aizola tanga policy pason phal na chwani in malang ngalani a chung malang na atang chuan chung malang na awang chuan vo in hian chengwai somthum senga sak Office of the Conservator of Forest Northern Circle chengwai somni senga sak Conservator of Forest quarters le chengwai somni senga sak conference hall te hon ani
inrin ni zing dar thum le chan ve vel khan Kolasip district chung bu changphai saron venga puzaloma bru te chung ko chen na in chu bung roeng ma chu man lo in a kangrala mishing nun na chan ero an om lo Puzoliana fapa puzaloma te chung kwa hi zir top ni zan khan thli an hlau awangin an than om te ina an riak chhuaka kangmai chhuah hun hi mutui lai ani awangin mita mutu an om lo ni a soi ani in kan chan hit thuka mai an ti mit that lo wang ni in soi ani a in kangral ta hi achung di a chhuat le abang dap ani nimin jing khan bo changphai VC le YMA te chu in kang chungchanga hian an thu khom ngala in kang hinak tuk thole ni hian khotlang huapin sak that natlang nei ni sen ti a bo changphai YMA branch pani ten kangmai to tu chungkwa tan ve bur khon ni se an ti bok bo changphai VC chuan Kolasip DC ne na in kang chungchang hi an thlen to a DC chuan vo in khan bo changphai khwa hi atlo don ni in thudon na chuan a soi Vaireng tele bil khothlir inkar kongpui siam thatna thok mek tu ratna te chuan anin tia mangin kongpui an siam zo man lo Vaireng te join VC tele NGO sang shwai tu te na March thachungin Vaireng tele bil khothlir inkar kongpui chelai chu siam man vek turin ratna le NHIDCL ho tu te hian anin tia ma heti la hian ni somthum pakhat thlathum sang ni somni pathum thleng khan IOC chak kongjol pheilai thleng bak siam man lovin nimin la inrin ni atang khan kong hi an la siam chun zom le ri lo ni a hriat ani Mizoram le du lo Tripura a in beng bel do tui kuk te chu Tripura irola thun mek zer ani a election department ho tu soidanin election commission do dan ang hian Tripura in beng bel do Mizoram electoral rola mingla chuang te hi February thachom malam thleng khan Mizoram electoral roll atangin mi sangli zathum somthum pakwa te pai an ni to la pai lo hi mi sang sari zathum som pakwa an om mek ni ashiat ani Tripura Assembly in Thlanpui awang khan Tripura State Election Commission chuan bru vote nei an state electoral roll a an swan lut to te ming Aeronet kaltlanga Mizoram Election Department ne na an don thon thin chu an ti top lailok ria an don thon chumzom le thwai be sei ani Lunglei Municipal Council in Thlan vote thlak voi na chiara ne takin ZPM party in ne na an changa seat om zong an la fai veka vote la zong atangin za somli pakwa point pani pasari vote singkhat sangli zaria samnga pathum an mu phak ani Saiko di hol lungleya chomhadar som atang khan vote la te chiara ni a mi poirin phak bak le an mani ZPM lampo in anrin phak lo tur khopin sit om zong an la fai veka vote la zong atanga aza ve deuh tho an hui theilain MNF in wat som pakhata an vote mobile khom chu sangriat zaria somnga pariat za somni pakwa point pathum pariat atling ve ani Congress in wat som pakhata an vote mu bel khom chu sangruk somthum pasari za somni point bial patni ani in BJP vote mu zong hi zanhi somni paruk ni in nota za somruk pathum atlabok ani Chief Minister Puzoram thanga hena avoin khan Project Mizoram USA atanga medical supply sang don ami chu Achule Tangkai anga Aman Turin Mizoram Students Union General Headquarters Aizol chuan apisa an hlan Chief Minister chuan MSU malak na le Project Mizoram in pek nga chofak omati thule mipuitan le amamo berte atana Tangkai theyang ber manani tur thu asoi voina in enkol na bungrwa sang pek te hi hydraulic bed pakhat face shield box som ballot adapter box li wraps and pouch box ni medical cup box cut isolation gowns box thum scrub pants box li disposable lab coat piece somriat patni surgical gown sompali OT sheet patni box ni N95 marks parcel somni paruk Mizoram Project Mizoram atang hia in enkol bungrwa supply thon hin ron thon le mek ni in tuna hian India ramaron pan mek thu MSU shwaidu te hian Chief Minister an shil ani Wing Khan Congress Bhavan a Lunglei
Municipal Council in Thlan result puan pak clear let na yani a he huna thasoi tu MPCC President Pulal Sawda chuan kan bei dong don lawa kan phur sau zo kan ni ati voina hian kan thlua thlulhen reng tur kan ni lo chak turin kan thau le ang ati MPCC President Pulal Sawda chuan Lunglei Municipal Council in Thlan na Congress Party chuan thei top an chhuah thu le an ha tlang bokati a chuti chung chuan an hlot tling zo talawa heta hian tu ma dem turan lo ti in pathian du dan anga Mizorama thil a thlen theina turin kan thok zel dona kan bei dong don lawa kan phur sau zok ani ati a voina hian kan tlua thlulhen reng tur kan ni lo ti in chak turin kan thau le ang ati ani Congress Party chuan ZPM du sakna hlanin sum chakna ma chuan lovin an candidate ten thei top an chua tuna hne na changri lo ma se mi poiril ruwa sum le pai nol du na thuk takin an tu ani ati a sum mang tam tak chak tur ni se sum mang tam chak tur ni se state sarkar phongwan tu MNF party candidate te eng party ma in an hne arin omlo thu soin Lunglei Municipal Council an hne la chang tu ZPM chu an hlotlin na Congress party chuan an lompuya LMC sarkar thatak siang turin ZPM chu du sakna an hlan thu asoi Congress party chuan LMC in thlan nei zo ta ka Congress Party candidate te an chuang tak zeta sum le pai ma chuan hau lawa an ding ngam chu Mizoram in thlan lo omzel tura ngong thatak anei an be sei thu asoi Congress Party chuan LMC in thlan nei zo ta ka Congress Party candidate te an chuang tak zeta sum le pai ma chuan hau lawa an ding ngam chu Mizoram in thlan lo omzel tura ngong thatak anei an be sei thu an soi MZP General Headquarters Shwai tu chuan President Pulan Moi Pau tu Hovin Sainik School of Mizoram Zirlai te chungchanga School Education Minister Pulal Chan Amaral te chopisa a an mu MZP chuan School Education Minister hne na hian Sainik School lut phak Zirlai te chu chung ko khadami poni se aw tak awangin schools full scholarship and don theinan danding lai omte en nona siam rem ngai te siam turin an angen ani MZP chuan Mizoram Minzir na in an kan nei hlut ber te zinga mi Sainik School chingchi pa hian Mizo no pang thiam theile thuak tha te an lut thina tuna po hian no pang tam takin an chhor mek a chuti lai no pang thiam thei si lut zinga unaw lut po an omti hriat ani a chung te chu khosak ol sam le nei nung an ni vek lova anin nga na full scholarship hi unawa an don theilo awangin harsat na an tok mek ni in an soi tuna dan ding laya chung ko pakhat atanga zirlai pakhat bakin scholarship an don theilo awangin zirlai ma kho eng tak pakhat chu zirna chaw san turin in lak chwa atum mek ni in MZP chuan thu donga hei MZP chuan poi ati a zirlai te ma khonga in he dan ni siam nem fatani theinan ma alata ani anti a MZP in asia thei china state tanga chuan Sainik School zirlai te chu chung ko khat atangin zirlai pakhat ai tam an om po in scholarship pek vek an ni ati School Education Minister Pulal Chan Amaral te chuan MZP Shwai tu chu a thei china ma lak puya an lo bo zui tur thu lo shilin alo bo zui tur thu lo shilin School Education Department khoi thei ba ka po thunei tu sang zo ka alo thlen tur thu a shil ani voin chanu ve khan MZP chuan Mizoram Subordinate Services Selection Board Chairman thar Pusilal Huliana chu apisa an koma MSSSB hnuaya nalaka thiam na in angrau rawa chuan ram leinung fate ngei du sakturin an ngen ani MNF advisor Pulal Wat Kim chuan Lunglei Municipal Council an chaklo na an pom thu soin in siam thatnan kan mangang ati Lunglei Municipal Council in Thlan result polani hnuwa voin khan Lunglei Mizo namruna chungin khom nei ani a heuna hian Pulal Wat Kim MNF advisor chuan thu soin MNF chuan kan chaklo na kan poma in siam thatnan kan mangang ati a chakna changta ZPM te an lompui thu a soi Pulal Wat Kim chuan kan in en let na tur
mashwaya ni ti hi kan ho tu ten an chia a ngai tuana an mang don ani ti a lunglei mi puin du thlan na thiang takin vote an thlaka result thatak nei tu ZPM te MNF party chuan an lompui tak zet ani ti a lunglei mason atan thei top an chu ang ti ka ring ti in LMC member ten an mamo te in thachung hau lava state sarkara ron thlenzel turin acha bok state sarkara thlenzel turin acha ngal bok ani MNF advisor chuan MNF sarkar chuan lunglei mason atan chongka mai ni lo atak nge in kan ron thok zel do ani ti a campaign kharna asoi to angin lunglei mi puite chunga thupa ka choinon le duwa he sarkar hian kongsang sangin lunglei mi puite ril ru kan tina in kan du khop kan andu khop kan thling lo ti kan shia ati a ngai to na thar nen mathar kan la don ani ati bok MNF party IOA candidate zongzong te in thlan boy pui tu official zongzong tele democracy ani anga vote thak tu mi pui zongzong te chunga lom thu soya MNF ta chanem ngai ta ka thok tu unit block le sub headquarters zongzong chunga lom thu asoi tak me thu soi khati zong kha chan chin thar kan ti chwa thai ni e